Alay, hindi na paborito si Punoy. Di, nagpara, na, kung man nasawa ni Punoy. Nariyan mo yung si Punoy. Yung si Darwin sa balay. Ha? Ha? Darwin.
Thank you for watching guys. Salamat sa Tansak. And, ayan. Welcome to my vlog. To my vlog. Ayan, sa palayan kami. So, thank you so much. Stay connected. Thank you.